Voin hi may ni khat sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Kan channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chunga lom thu kan soya. Chuti rual chuan min lo share saka. Min la subscribe ve lo te poi min lo subscribe turin kan ngen a cheu. Ama saiin Myanmar chanchin thar kan puan ma in Mizo nu pani te thil ton rap thak tak le lung chia thak takhi ian chia chuak masate ang sai sualin mun nuam nu a chil hlum April ni som ni pakua sang ni som ni pakhat ni nga ni khan evan van ro puya UPC North East India Sabol tlanga Home Mission School principal te nupa cheng kol khor tur kal chu van duai thak takin sai sualin lo bein evan van ro puya nu pui piniang niangi piniang tei kumsom ni pakwa chu achil hlum kan thu don nei na soidanin evan van ro puya hi UPC North East India Home Mission School Sabol tlanga principal turalak tharania anu pui piniang tei nen hian cheng kol khor turin an kala cheng kol khor tura an kalla hian sai thom an hria sai thom an hria da wanga let le an tum lai chuan sai sual chu alo lang ta thuta sai chuan ron muin ron ta ani annu pa hian anin then phoka evan van ro pu hi luimong lama tlanin annu pi niang te hi luina lama atlan thunga a khan ve ve in zan thim hnuai an tlan cheta ani evan van ro pu hi birum manin liam atur nuala raife nuwa annu zongin akal chuaka nasataka au nuwa po anu pui hian a chan thei tak lo wangin zingdar ni vela zul ko turin kholama panta ani atuk zinga chuan piniang tei zong tur hian mun nuam oile te chu evan van ro puiate sai na lo beina huna chuan ankal ngala piniang tei hi thin an va muta ani piniang tei hian apasal le afapano pang pakhat akal san ani keini Mizo official channel te chuan kan laina tin kan torpui takzet ani mun nuam khua hi tun hnaya kang mai wanga in som pali zet akan ralna bungtlang south thlen malo ka om ani mamita nu pakhat lunglumin adeng hlum power and electricity department mamiten bairabi lamatanga power lak lu na tura 132 kV line an siamek tower ban phun na tura JCB na lai mek chuan lungtilumin an hnuai na thok mek pisomi kumsom thum panga mamit marweng chu adeng hlum pisomi hi kuaria na thokin nimin chanudar khat le achan ve khan kuaria rora chut tur lunga lak lain achaka power and electricity department in mamit trubairabi in kara electric lak lu na tur 132 kV line ban an phun na tur JCB na thok mek chuan lungtilumin chu lunglum lutiat lai alian chuan pisomi lu adengin ka po chhon lovin aboral ani pisomi hian apasal le afa te pathum makal sana aruang hi mamit hospital a postmortem ni in tunlai covid-19 boruak awangin ni zandar sari khan vuiliam anita ani kan Mizo nuduom tak pahni te boral dan chuan lairi la fanin min thonga kan laina takzet ani Myanmar chanchin thar puan chun zomila Myanmar sipai captain motor anti chiat sak kok tu anzil bok April ni somni pakua zandar som pakhat pelret khan pek huwa Burma Sipai le police in kana thlenga sipai captain motor chu kongpuya letin sipai captain hian liama torbaka police officer motor po ankap chenual ti kan thudon na chuan soi Burma Sipai le police kara po boina thleng tanual maya mi puite tan chuan chanchin lomom tak aninge yang le tin mi puite thilti sipai le police ho bula Hektu le koktu te chu mi puiten man chuakin anzil zeu zeu bok ni nan soya anzil danero an soilang du lo ani Burma Sipai Pol Camp anlak sakna hmuna KNU 10 an fleck an phun April ni somni pakua khan Thailand ram ria Burma Sipai Pol Toli Camp le Camp dang pani chu KNU nam sipai huaisen takten anlak nuin nimin ni somthum jingkara KNU chuan hna fleck an phun ti Thailand news in apuang ti khit media chuan atalang ani matupia tlom ngai pol in mang meiche pakhat le mi pa pakhat sipai nan man
April ni som ni pakua zan khan Chin State matupi khua meiche pakhat le mi pa pakhat chu Burma Sipai nan man thu khonum thung news chuan ata langani he meichia an man hi van nei kimi ania Joseph oxygen na thok ani ni zan khan Burma Sipai te hian a chen na ina an mana van nei kimi an man chan hi hriat ani lova Mars ni sari khan van nei kimi thona Joseph oxygen nei tu u tun lin ale anaw mi papo sipai te hian an lo man to bok ani tun thleng hian an chan chin hriat alani lo ani van nei kimi an man zan ve khian kholaya mi pa pakhat chu an man bok ni a hriat ania tunge ani ti hriat chian thei ni lo ma se sipai te hian an man ngei ti a chiang ani April ni somni pakua zana po khan Chin State Capital Haka khopuya Chinlan Post Chief Editor Tlangwal boy uklian apo sipain man tumin anina kalin anwadapa Tlangwal boy uklian hi vanei thlak takin ina a om lo lai ani hlau maya an man talawani mase sipai te hian aya amak pa robata chu an man ta thawani robata hi tun thlengin anupui fanauten achan chin an la khelawani Burma Sipai Ralthuam dahna akang na sahle April ni somni pakua jinglam Pagu region Tayawadi district chunga Sipai Lijen somruk paruk nuaya Sipai Infantry ya battalion 35 Ralthuam dahna building chu akang khulu maya bungropuak le kang po anasa hle ni nan soi kang thel motor po anmani district baka district khan let pan chong mi te ancha an thayang to kin kang hi thel tum ma se Ralthuam kang zet zong bungrodang kang nen ain an lo ema wangin han nei mai ngam chi ani lova chu wangin a thel mi dan ko nga po malak dan thia mahar hle ani tin kan thu don na chuan a soi hetianga an sipai mun poimo berjinga mi an Ralthuam dana thlengthenga akan ta ka chuan ngai tu ati thui du hle ni nan soya a chan chu sipai na zong po an lu thailo na mun uluk taka a chuna zana an ven bek na mun heti tak maya akang tamai hi amak hle ni nan soi heti lai hmuna hian sipai ho tu te ti lo chu han lu emo a hmun han fan theila ani si lo an mani sipai chunga hian lungoi lo emo aruka CDM zomemo an lo om nge ni tin kan thu don na chuan a soyani kho chunga sipai an wak tahan newsin atalan danin kalimyo tahan venga tharum tho mang sipai som ruwa chu kol kulkong number 5 high school lamatangin YCW school lama nimin jing dariat khan keinan wak ti hriat ania tharum tho mang sipai te hi tahan thlanmual hlui thlangzok kol kulram huam chunga kam ding te chen na ina om mun an khuarani kho chunga hetianga jingkar an wa hi ni ni ani to ani karen nula chuanom one championship fighter chuan Myanmar sipai te nom ho do le turin silai achuta one championship fighter karen nula chuanom bojena atonia chu Myanmar sipai sual ho nun ron na chang le turin ram hnuaya nam sipai te puina in silai ka le training anei mek ti hriatani mixed martial art fighter bojena atonia kumsom ni panga upa hi kaya state apiang le seilian ania kumsom paruk mi ani in boxing lam malu chila Myanmar ram chung boxing inelna po voi engeng moza tatel to bok ani boxing khovela acham chung hian champion belt po alola to nge Myanmar sipai te chuan hriatangin mi puipoi selo te an ka hlum ba ka mi le lo an suwa sama an sum le an thil nei te po lak sakin ruk tur zongin khuwa an fang ani bera Myanmar sipai te che dan chuan karen nula Antonia ngenga chun ngal pang maya athin lungsiam fel ngalin sipai ho do le turin ain peta ani sipai te che dan rap thak tak chu en liam mai lovin do le ta tulani tin Antonia chuan a soyani Myanmar rammi infiam na lama michalang ama anga mixed martial art lu chil tu te po anram tan le mi puidin mun khir taka omte ta na pen chuak turina som mek ani April ni somthum Myanmar mun sang sanga thil thleng tlang pui kan hriat thete lo ta langila suibu township biala khopakhata sarkar thar NUG thlob le sipai sarkar thlob te intibuain sipai sarkar thlob lama mi pali an thia
pasari in hliam na tak an tur bok thi le hliam te hi kok tu an ni tia soipo an singer momo chu sipai thlop tu apu ni in mipui kut tuarin damdoina a mek ani momo ka sipai le KIA te in bein sipai lam mi somni an thia an Ralthuam po lak sak ngal vek an ni heti la hian pa kho ko bank ka hlola sipai ho tu pakhat le a ho te som chu bom manga bei an nia sipai ho tu ti lo midang som an thi ani nizan ve khan mandeleya sipai le sipai anin ka pal le a Burma sipai lam hi engan ti zo ta nge ni doni anma ni le anma ni anin ka pal tareng mai hi langlo phena thilin phum ru a omem ni ti a ol ta hle ani pha kan tha indona wanga kong then khata pina wangin petrol diesel man galon khat chiat sing nia akai sang hetiang de unuai ani ta ga wangian sipai sarkar po amang ang ta de unge ani thakhat chung in ka na ati top le thu nimin khan an puang le ta a nimin ve khan KIA te chu jet fighter pakoin a bei thung ani rampuma silaim buleng kara mi puiten huaisen takin kongan la zo zela COVID-19 le ramboy wangin sang ni somni pania chuan Myanmar ram mi zat velai te chuan eile bara har sanna na sa taktok theian ni tin UNDP in thu chu an siamani Burma sipai sarkar in tlang mi ve in beitira tumem ni karen le kachin nam sipai ten Burma sipai tranmun an lak te laki le tur hian Burma sipai council chuan BGF border guard force te atir don ye soya oma hei thu dikani chuan a in beitur te hi tlang mi nam ve an ni don ti na ani thei thuak don ani April sang ni pakua khan Lieutenant General ya min takai shuain san le wan nam sipai te va bia in tat mado nuaya security force thardin pui turin avasoma an nam sipai te po chumia tan ron in le turin a somani ma se wa lam hi chuan an bengkhon lem lawani yang an tel thu hriat ani lo ma se khati laya insurgent group pali laya tangin sipai engmo zat an ron tel ta chung te chu Democratic Karen Buddhist Army 4th Brigade Kachin Independence Army The New Democratic Army Kachin le Pau National Organization Army te tangin tam takin an zom ta a tichuan an ni hi Burma sipai tat mado nuaya border guard force angin anom ta ani tichuan Burma sipai tat mado tenen lo inang an la a ma se ti tura om tlat mai BGF te hi tlang mi nam sipayatan inlette an nia oga sang ni pakua Burma sarkarin Kachin Democratic Alliance Army te beitura tat madole BGF atir tumpo khan BGF te hi an che thadu lo hle nia soyania an duty na mun pialama tir hi an du lem lo viewani ome BGF regiment commander a hian helpol atanga inlet ceasefire hi da an ni thina adot tu second in command a hian panni ceasefire group ami le Burma sipai tat madoami pakhat ve anom thina ni BGF 332 zinga hian Burma sipai panga hi somthum vel anom ve bok thin ani tunla in nam sipai le Burma sipai te in bei chanchin kan hre thina sipai asang asing tela in machona in beina nilwa somthum somli le zani khatang vela in beina angchi guerrilla warfare chuan Burma sipai lam an che chia thin zia kan ria hei wang hian tunlaya nam sipai che thatak te beitur hian BGF hi Burma sipai council hian atir mai chu arinom ta hle ani ma se tir turpo anom to kherangem tiro hriat har hlea Burma sipai chanchin hi hriat vek ka har sa hle ani BGF force a hian sipai sangriat vel omnia hriat ania kumin January ni som pali khan BGF a karen nam ho kayin le kaya state tanga lu thau kha sang sari zet anin hnuk dok resign to boxia engtin nge an no kha dan hi hriat ani lova mi sang khat er or anom ti na nge nianga Burma sipai mangin mun ruak an no khat ti ro kan hrechiang theilawani hun rei lotea kan la hre thuai tura nga yang anu khanan KIA nam sipai nula te hi toy te in I han bi chiang lok te ang mani in lum nuam taka lai khum the nem bel an chak lawani bik lawa atul na le an ram le nam an mangai em wangin thil tam takan kalsana
an sil puan te chu khovel company la le ro pui tak te kut chuak ni lovin sipai uniform khong khau tak nen an ni leng zan khuwa ve a shower nuaya an thlan sa phul ka in phu tir seng seng turin anom na hmunin azir miao lo wangin ram ngo nuaya luite le lui pui luanga te enin chia dai ta thung thin ani an phei khok bun te la chu sipai bu throl pui le lokzet nen an ni len pui ve a an rambut na hian high heelin an nuna mun renga chang ve lo ani an lu suk nan po shampoo le conditioner te chu wana ra anga ni wangin vut tuya thor chingal phuana an lu an suk chang la atam na ro e an tak samoi tak le an vun nung ser te chuan lotion le perfume body spray dong khat ve ngoi ngoya chung te ai chuan wangvat le vai mi te le thosi te chuan an vun an bel de chot zoka college le university te chu khoilama barmaram kachin state ngodur khup nuaya rule khomol kai kuang thosi le vai mi te te nen nun chan an zir ho chu ani si ma se barmaram nuai thim mup kara bati eng chi chunga mani nunna da khama zalen na sualaram mum mek te hian an bei sei zalen na ko leng an mu hun chuan pon lam moina chei ni lo chung rila tanga an hring nun ze moi lo lang chuak tur zet chu Burma mi pui le khovel hian thirnin har chu ative ngotang le an ram le nam chan nan nu takin an pa na pasin ke ayate an chakna chan pakhat nian soi bok chu kachin ho te hi mun danga raltlan an tam ve hle maya tuna la om ho te zinga khian nula le putar ho chenin arukin silai ka le ral beidan zirtir an ni de veka training chuka thiam to chu mi pa ngai angin khochunga anom le mai thin ani an mel en nangot ta zuam mai chi an ni mot lo AK47 ti vel chu uluk taka thiat dara uluk taka lo thu fai liau liau to te an ni mio wangin KIA nam sipai te chet na chin chu angap that reng ani himo KIA KNU le adang te zara mi pui te khian bei seina sang takan nei pha a mi pui te tan an tangkai tak zetani CDM CRPH NUG tharhui poimo tak an ni chiang ani tun din hmuna hi chuan democracy hmutu le sipai sarkar paithatur chuan UNO US European Union ASEAN ti velai chuan aram mi puite le nam sipai pol rang rang te kota khian mo phurna sang taka oma an tran ruala huaisen takan beizel chuan an hne nani hi a her chuak nge yang ole khati zongkha chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chunga lom thu kan soye